modern aside bona ya bungao awang na chai demna awang ban news ma hongni timabu second house koroni me muslim payongja ye ma ho mai yaw ngobu imabu ngin rupees 15,000 hatu khie NNCN GBRN R mabu cha sayang tax jamuno he manpha ya kai sayang yu yang taibo hatu cheng ma NNCN reformation kilonser e kai clarification pabu hatu ngina ana e ibua R sayang ning onang hayang boy akato e woibo jang onang anadoman by president sir wangten e woibo jang onang hayang boy e ibua reformation the eman nyiklak se ibu ngona iman da manmeng phabu hatu cheng ma mong yemai se iya hatu ki ibu ngona to khai hatu ki bu ma konyak tumano manmeng ya lak ching ne kandeng lak ching ne hatu ngau chai demnang ana ni sibwa ma toman pai rahul gandhi ai prime minister muti ni public si shaw ma depend na meng nak ching na se ibu ma BJP la na rahul gandhi idi ibuwa ching habu MP hayaja prime minister phai hangi depend na meng lak se hatu ki BJP hai Assam chief minister Himanta Biswas eman kai rahul gandhi da anai congress tan da yaw libu hatu ngau china hatu ching ma konyak toman o auhi ba yesu anai auhi ba su nang gi nomano hatu ki tai yang comment meng kai hang ne ma rahul gandhi e public si show ma depend na meng lak ching na ye riti ne ngo nang si ibu hatu suya ane BJP lan ne prime minister vai depend na yimeng oklak si bo hatu suya se konyak tomano hatu tai yang common mengke se to ngau chai dam na ama yilak ba kimban news ma toman bai film actress Kareena Kapoor yai lai ngai bu me Kareena Kapoor pregnancy bible se tu khi nyan bu nginang hatu ching ma high court me hatu khi nyik bu nginang ya Christian kalalanda yi si bu yaw libu hatu khibu ya phama ngibu chingna high court lan ya hatu khi nyik bu ngaulan kimban news ma chai dam